Sambian andi WA nang biyan gini ka bisa isada ban bini na isada ban bini tetim biyan mon pahawai awaan ban sebini guru binin dawar boleh beri nyongok ning kantor beda orang laki laporan ke polisi cek bini na panika ampon tedung ben orang lelaki berdiri hotel panika nomor panika gara-gara apa hapin si bini isadap jadi si bini gini keselingkuh ben orang lelaki lain pas ingun jengaki polisi ya bedungku sadap pokoknya senyaman ni ke dalam rumah pak boleh jak saking ada onjengan anggota anak ku nikah aman mentah anak ku nikah tak ada orang buntil bunan onjengan mage lambat tak pete telepon mula tadi dek mage telepon melolo acara kita mulain abak lemangkat bila depan acara kita mulain keng le telepon melolo selang pecentar ya mana lebah tada sekali agak kesattar almarhum kesattar ni kata anakku HP almarhum ni tak anakku sana nyaman ke setar tak ngiding kabar jak berapa saya boleh makin saya tak ngastani HP ni Gusbah tak ngastani sekali Gusbah ada tak ngastani jadi tak ngiding kabar boleh je jemek ni kemalon benar nyemek ning tas motor sampai ning kusuk nikah iya larang sabar aja masa tak ngerti mundur munemu aneh kan saya budi aja buat munemu ya gua menipun menemu cik nemu janji rusdi pelumbungan sate gempekoh jompo ni kamu lolo jak ocan makin ancor jadi keberadaan dari macam makin cik ancor benih kun ancor anu babak bedelok celon ancor ci ancor berarti ya saking jangring coba guru mun ganteng guru pas epa rajo colon kuanteng engki jok saking radin wayu sini jadi ancor guru benih kun ancor janji rusdi itu tiba mapae guru anu ancor ci ancor ala karmaken dari mana masuk akal masuk sangat teh saya tak ngerti tak masuk akal